This morning, ti paulo ti lesson ngayon nag-share kat napauluan iti thriving through rejoicing. Okay? Thriving through rejoicing. Ana, iti kayat nga sawen, de ti balikas nga thriving. Iti kayat nga sawen kakabsat kat flourishing. No kumamula kat mayat iti panagrusbok na. Panagtubo na. Panagado iti bulong na. Amen? No kumadakayo kat mula. Dakayo ka di kakabsat kat umatadit bulong yo, uno matnag di bulbulong yon. Amen? Amom no hamukayam amo nga iwanan tamula kat agtin nagtibulong na. Batit ti sabong na kakabsat. Ngem no amom nga iwanan gayam di mula, pumintas ti bulong na, pumintas ti sabong na. Amen? Kat makayayo nga kitain. So, if your life is like a plant, what kind of plant are you? Are you a flourishing plant? Are you a dying plant? Namagamanta ka abay mo? Are you a flourishing plant or dying plant? Kung naman? Di ngamin. It means to stay strong. Dati meaning na ti flourishing. To stay strong. Down through the years, nga ado, dagiti paglasatan, ti panagbiag. Yet, at datayo nga natibker pe lang. Natibker kay mo't lang. Amen? Kaslay di na minsan kat naggingined. Kung nakat apo no pigsaan na, kaya nga tati building. Diba? Sometimes, they jay gingined kat isot mang padas, no kasanot katibker, they jay building. Di nga min, kapsat? Kastamot ti biyag tayo. Dagiti ado nga panubok, ado nga pakasuutan, kat isot mang padas, no kasanumot ti katibker, ti pamati tayo. So, staying strong and healthy. Nasalunat. Amen. Adut pa ki-exposean tayo ang tattao. Di mo amo no, da panating na, da uyik na, da TV na, da antena na, di ba kakabsat? Pero no natibker iti resistensya iti bagim, you are still healthy. Sino kada kayo ti healthy pa lang itata kakabsat? Are you still healthy? Ay, tati kahit nga asawon ti flourishing. So nakita yun kakabsat nga, ti panagbiag, nasisita nga datayo kat mayat iti panagdakkel tayo, natibker tayo, kat agbalintay nga nasalunat. Kat daytoy kakabsat, it is summed up in one word, and the word is thriving. Thriving, di ti meaning na. Okay? Daytoy kat i-apply tayo ti amin nga aspeto ti panagbiag. Mabalin nga thriving ka physically, emotionally, the emotions mo, mayat, very strong, okay, going strong, wano mentally, wano financially, iti pamilya tayo, and most of all, spiritually. And this morning, we are going to study this very important truth, nga muyo ka di kakabsat, nga tibiyag tayo nga kas Kristiyano, ketagbalin nga naduras, nabalay ginatibker kan nasalunat, babaan laeng DJ word nga rejoicing, panagrag-o. Rejoicing is the key. Nakita yung kakabsat? Mabaling ako na mitiday ti nga bigat kat, Pastor, haan nga rejoicing ti pagbayad ko't utang wen? Han ko mailuto ta rejoicing? Nawatan yung kakabsat? Han ko maimula ta rejoicing? Right? Han ko nga makan de ta rejoicing? So, ti problema kasano nga ti rejoicing iti mangted kanyak iti bileg tibker salunat iti panagbiag. How? So, ipakita kada kay iti dayti nga bigat nga we can thrive by rejoicing. That means nga no kayat tayo nga makita ti ima iti apo, ti tulong ken blessing ti apo ti biag tayo. Kadigiti amin nga sanggun tayo, plano man, wano problema, balaygi man, wano panakadown kakabsat. If we are to see the hand of God, listen, if you are to see the hand of God move in our lives, we need to rejoice. Philippians chapter 4, verse number 4. Philippians chapter number 4, verse number 4. Okay? Look at what the Bible says. Philippians chapter 4, verse number 4. Adugayam amoy, adugayam ti fertilizer nga masapul ti mula kakabsat. Ayan? Adu nga factors iti mangpapintas ken
mangpalangto. Dahil gayam ti word ti flourishing, mangpalangto. Amen? Adugayam nga factors ti mangpalangto ti mula. And you know what? Iti mangpalangto ti biyag ti may sa Kristiyano kat DJ rag-o. Rag-o kakabsat. Oh, kasi mabalin nga i-relate tayo, ti kunak itay, hangkumot makantarag o, jakmot mailoto tayrag o, hamot nga isot pagbayad kut utang tayrag o, yes, agpaiso, adut parikot, adut iti obligasyon tayo ti panagbiag, but look at this. No kayat tayo nga makita, iti ima ti apo, nga tibiyag tayo na lang to, na tibker nga mang sarangit, digiti nga bambanag, masapol nga ada di rag o ti puso tayo. Di ngamin, ori na imas, di ka no awan rag o king ka, di awan. Basta kung maita kakabsat, no awang gaganay gayam. Di ba? Uri, dagat yung unig ti kapilya ng awang gaganay gayam. So, di rag-o kakabsat, iti dapat makita ti biyag iti may sa Kristiyano. Philippians chapter 4, verse number 4. The Bible says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Agrag-o kayo iti apo, iti kankanayon, ken ibagat manen, agrag-o kayo. Let me ask you this question today. Kumusta di rag-o ka? How is your joy today? Do you still have the joy in your heart? Hello? Amen? Nalangto ka kadiga po ta daking ka di rag-o. When no awanen kakabsat pa iti kinalangto ti biyag tayo, ta awanen di rag-o iti apog. Paiso da ita kakabsat. Makitam iti may sa Kristiyano ure anat kasasaad na, anat ti sitwasyon na di panagbiag, jay rag-o. Now, three things ti makita ti kadeti nga verse. They jay rejoice in the Lord can jay always. Rejoice in the Lord can jay always. So, adalan tayo di jay talong abanag. Now, first of all, let's take the word rejoice. Deti word nga rejoice, haan nga suggestion, haan nga option, haan nga conditional. Hana ko na nga mabalin ka di nga agrag-o kayo. Hana ko na nga sagpaminsan mabalin mo't nga narag-o ka no daduma kat saan. No dikat it is a command. Before you can go anywhere with God, you have to obey this command. No kayat mo nga kaduam ti apo nga nainbalegyan kadigiti amin nga turungem iti panagbiag mo. Masapol nga ikawus mo daytoy nga banag ken ka. Rag-o. Every morning, every week, before you start anything with God, before you go anywhere with God, before you do anything with the help of God, God says, put on your joy. Kalati arig nakakabsat, no new normal, hawan papanam, hangkarumwar, awan ti pabalim mo nga pagturungan, no dim insuot deta face mask mo. Requirement. Kat ko na hangkumot mabalin na pagbayad kasir ti face mask. Di ba? Hangkumot mabalin pagbayad di globe kan smarta face mask. Yes, you don't need that to pay your bills, but you need it wherever you go. You cannot go anywhere without it. So kastamot deti rag-o nga ipagpakita ti apo kakabsat. You cannot go anywhere hangka makapanti uray anya nga kaduam ti apo. You cannot do anything with God. You cannot execute anything nga kadum ti apo no awan ken ka daytoy nga rag-o, because it is God's command. Rejoice. It's not an option. It's not a conditional thing nga un angem. Mawatan niyo di jay? They un no, kaslang ibagam nga there are only moments ka na rag-o ka and the rest of it no. Or when angem, kaslang adarason nga hangka makapagrag-o. Kasi, no, the Bible says, rejoice. It is actually repeated in 1 Thessalonians, rejoice evermore. Now, in the book of Philippians alone, dati libro iti Philippians kakabsat, let me show to you three problems, talo nga banag, nga mabalin, nga makapukaw ti rag-o, digito'y nga brethren. Okay? Three situations, three problems that could steal, mangpukaw, mangagaw, tirag o digitoy nga kakabsat iti apo. So, mabalin nga it's not the same kanyata ita, but I would just want to show you that in the book
adada certain situations, nga imbaga ni Apostol Pablo, nga mabalin nga makaperdi jay rag-u kadakwada, and yet he came ket kunana kadakwada, rejoice in the Lord. Okay? Let me show to you. Philippians chapter 1 verse 28. Chapter 1 verse 28. The Bible says, "And in nothing terrified by your adversaries." Ngem awan ket ti kabuteng yo, gapu ka digiti kabusor yo. Nakita yo di word nga kabusor. Hello? Sino kada kayo ti adada kabusor na iti biyag na iti agdama? Karuba nga kabusor, kabusor iti Facebook, kabusor. Hangkadingan o da kabusor mo ket umanay lang dayjayen nga kaslang mangpukaw di rag uti pusom. So first of all, here we can see the enemies of the gospel. In their case, the enemies of the gospel. Kas dati arig na di pa nagmula dati sa utiapo, at dada iti kas lamang laplaped, at dada iti mangperdi kadayjay panggepdang agmula ti sa utiapo, kalati arig na kumagat napintas di gijay imulmulam nga mapandamat banganan, di gijay banganan jay kwa, jay pagdalanan ti danom, nga awan dumanong king ka nga danom, naragsak ka nga rod. Hanggang naragsakan nakakapsat, kalakad jay kuma, dahil sitwasyon damat. Mayat, day jay riknada nga agimulat ti sa utiapo, mga sabat ti sa utiapo, ngem addadamat mangkurkuriro, addadamang bangan, addadamang daddadael, di jay panggepda, nga mangikasabati sa utiapo. So, dating ka sitwasyon, posible nga isut mang upay, tirik na dagat mapukaw tirag-uda. But Paul said, rejoice. Hello? Another instance is in chapter 3, verse 18 and 19. Chapter 3, verses 18 and 19. Nga kunan jay, for many walk, taado dagiti magna, isuda nga imbagak anamin adu kada kayo, ket ita ibagak manen asi sa sangit kada kayo nga kabusor idati krus ni Kristo. See that enemies of the cross of Christ, okay, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So Paul is saying, look, digitoy nga mangkurkuriro kada kayo, digitoy nga mangidadadanas, uno mangususig kada kayo, malaksid nga maupay kayo, gapo ka digijay panang kurkuriro da kada kayo, nukitan nyo di panagbiagda, nakaragragsak dabay. So, di lugar mo nga kas Kristiyano kat maupay di panunot mo. Nakita yung kakabsat? And yet, Paul said, rejoice. Okay. And then another thing kakabsat, Philippians chapter 4 verse 2. EJ Church, the church, Philippians chapter 4 verse 2. The Bible says, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. What does this mean? There is conflict in the church. Naragsak nga dati church, no? Da iti conflict dito yung kakabsat? No. Iti ko nagtipagtaengan. No, the conflict ti agasawa. Naragsak? Hello? No, the conflict yung agkakabsat. Naragsak? And yet, Paul said, rejoice. So, in the midst of conflict, rejoice. You might say, does it make sense? You will find it out. Makita yun to kakabsat. Okay? And then Philippians chapter 4, verse number 6. Verse number 6. The Bible says, be careful for nothing. Saan kayo nga madanagan, iti uray anya. So, it implies nga Paul is aware of the cares of this life. Amo ni Apostol Pablo nga digitoy nga Kristiyano ket addadamet pakakumikuman da maipapan iti panagbiagda. Kaslang kuma kadatayumet kakabsat. Umay ka makigimong ti may nga reason nga hanggang makaisem ket aduk kumikum mo. So Paul said, look, amok nga adu dati mangkurkuriro kada kayo iti pamatiyo. Dakay lang dakas lang ti arig nagat no kuma
no kumati arig nagat sikalat Kristiyano yan ta pamilyam. Kuriro iti kakadwam. How can you rejoice? Do you get the point? Get the point of the Apostle Paul, ha? Adut kuriro ti biagyo, iti pamatiyo, amok nga adut conflicts, adut pagkakumikuman nyo, and Paul said, rejoice. Kung natin siguro, narigat. Ang kung maawatan, ito yung mensahe ni Apostol Pablo. Sano kuma? Hello? But Paul is saying, no kaya tiyo nga nalangto ti biyagyo, agrag-o kayo. Iso nga adu kada tayo kakabsat, kaslamula, awan lang to na, taawan daytoy nga rag-o, iti biyag tayo. Hello? Ket kasapulan tayo dito nga kinalangto iti espiritu. Kinalangto. If you are going to do anything with God, yes, ado dagiti problema, adot hardship, adot pakakumikuman tayo ti panagbiag. But if we are going to do anything with the Lord, go anywhere with God, there must be this joy in our hearts. It means nga digiti nga sitwasyon hangko mga isudat mangpukaw wano mangagaw jerag o nga daging ka. They should not steal your joy. Kahit na nga sa circumstances ti mangkonkontrol de taragsak mo. Isudakit din iti mangkontrol de jeragsak nga daging ka. Dayjekit din pakarikutan ti panagbiag iti makin control no si kakatagragsak uno saan. That's why the Bible says, in the Lord, because it is not based on circumstances. It is a joy that is not circumstantial nga makuna. No kuma business kagat adot na sa pulam ken basit adalat ta kumarag o di puso. Nalangto kalata. Makita latta king kakabsat dayjay na isang sangayan nga kinalangto. Thriving, flourishing, strong, healthy. Why? Because you have the joy of the Lord. Why? Ngamin kakabsat, testimonyo tayo itirag-o, kadagiti tattao ti aglawlaw tayo. No, dagiti anak mo, kasi siyempre, sometimes, dagiti anak kat isudat, ispiya ni Apo Diyos ti biyag tayo, isudat, pudno, nga makakita at us-usto nga panagbiag tayo. Ispiya ti biyag tayo, dagiti anak. Dagiti tattaw ti aglawlaw, kat di da makita king kajerag uti Apo, anat kunada, ito kastat Kristiyano, dak kaya ti agbali na Kristiyano, miserable gayam ti Kristiyano. Are you going to show to the world nga gaputa adut pakarikutam miserable ka? Are you going to show to the world nga gaputa adut conflicts ti biyag mo, bitter ka? Are you going to show to the world nga gaputa adut kuriro iti biyag mo, iso nga bitter tapusom? Are you going to show that to the world? Are you going to allow those things to steal your joy? I hope it's getting a little bit clearer, mga kapatid. And it makes sense a little bit kada kayo. Because you cannot allow any circumstances in this life to steal your joy. Because, di ko na rejoice, it's a command. Haan nga, when angem. Awan kas jay nakakabsat. Meaning to say, dahito iti banag nga dapat adalim no kasano, pag-aralan mo kung paano. And I challenge you, amok nga no adamay sa nga banag nga naka-interesan tayo kat adalin tayo eh. I hope nga tiyapo itid naging ka iti panakaawat nga makitam nga mainteresan ka kay iti dayti nga banag. That whatever happens, sickness or in health, there is joy in your heart. Poverty or riches, there is joy in your heart. Na-accept ka trabaho, ano hanga sikat na-accept ti trabaho, there is still joy in your heart. Adut kwartamita, uno awan kwartamita, there is still joy in your heart.
At da may isaang mo, wano awan si damdamdama, there is still joy in your heart. Mayat ti anayas ti business mo, when no kaslang awan na pintas nga hananadawi unay iti business mo ita, there is still joy in your heart. You see, the unbelievers do not know this because they don't have Jesus. But we have Jesus. That's why, brethren, you have to learn this truth. Pag-aralan mo no kasano nga dating nga truth ket makita ag manifest iti panagbiag mo. It's a command. I am here to tell you, God is commanding you to rejoice. But pastor, no, God said, rejoice. I just showed you talo nga instances ti Book of Philippians nga mabalin, nga makadadael, iti espiritu digiti nga brethren, and yet Paul said, rejoice. So adot makadadael ti espiritu ti biag tayo kas Kristiyano. Adot mabalin nga mangupay ka digiti panunot tayo. And yet, God said, rejoice. Amen? To give you an example, kita nyo digiti Macedonian believers. In 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. 2 Corinthians chapter number 8, verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God, dayjay. Makitam ti parabor ti may sa Kristiyano. Not in the times nga napintas ti kasasaad ti biyag na, but in the times nga makita tayo dito. Besto than the churches of Macedonia, verse 2. How that in a great trial of affliction, dakkel nga panakasuot ti rigat da, anat ko na, ti kawadwad iti rag-oda. The abundance of their joy. What is that? Dayjay ka di karigat, ti panakasuot da, kat isot gapuna nga awan rag-o ijay puso da. Kakabsat, listen. No awan day ti nga rag-o ti puso tay ita, sukimatan tay ti biyag tayo. Let us evaluate ourselves. Joy is not an option. It is a command. Ti panagrag-o is not an option. It is a command. It is something you have to learn. Hanakit na saon nga ignorant tayo, digiti ado nga pakaleddaangan. Kasi amoyo ti biyag agad adot pakaleddaangan tayo. But you know what God is saying? Yes, adot mabalin nga pakaleddaangam, adot mabalin nga pakasaktan deta espiritu, deta riknam, and yet God said, rejoice. Are you with me? The Lord is saying today, rejoice. Agrag-u ka, rejoice evermore. Amen. They had joy, amoy digiti Macedonian believers, they were in great trial of affliction. Ngem adaragsak da nga nangted. They had the joy to give. In spite na walang-wala sila, but they had the joy. What is this telling us? Haan ko mga dagiti pasamak, uno pagledaangan, kasla dito na pasamak ka dagiti Philippians, ana dagiti ada kadakwada, enemies of the gospel, mangkurkuriro iti ebanghelyo, enemies of the cross of Christ, their God is their belly kunana. Meaning, digiti nga tao, mahilig tiragragsak. Kat isuda iti mabalin nga kaslamang upay tirik na, digito yung nga Kristiyano. But Paul said, rejoice. Don't let the world steal your joy. Don't let the world steal your joy. They had conflict in the church. Adada kakabsat nga naglilin na you know. Even in the home, ganon. Even sa trabaho, ganon, may mga conflict. But Paul said, rejoice. They had cares of this life. Siyempre, panunutan damot ti kasasadat panagbiyak. Kala ka datay, hantay mo tagpapada amin. Naamin kat stable trabaho na. But how about those nga na stable trabaho na? But the Lord said, rejoice. It's not an option. It's a command. So, this brethren, Paul is saying telling to them, rejoice. Now, next thing that we need to look into is in the Lord.
In the Lord. Anat ka na nga sawon deti, in the Lord. Amoy ijay Bible, ado dagiti verses nga ada kokonektar na nga in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. So, obey that command, but in the Lord. When you do that command, in the Lord. Nawatan nyo kakabsat? Servants, submit to your masters as unto the Lord. Wives, submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. Servants, be obedient to your masters. Kung nanagaya. Husbands, love your wife as Christ. So, at the ka connectar na nga, in the Lord. What does this mean? Nakamu no pinadas yung dinamag ti sarili yo one time because siya kat interesado ak nga maaramid ko digiti nga bilbilin ti Apo. So, I prayed and tried to find out what this means in the Lord. Amoy kayam ti meaning na dati word nga in the Lord kakabsat. It means that the Lord is the reason. What is your reason to rejoice? Tell me your reason and I will tell you the quality of joy that you have. Tell me the reason and source of your joy, and I will tell you the quality of joy that you have. What is the reason? So, the Bible says, rejoice in the Lord means, ni Apo iti rason nga agrag-o ka. He is the reason of your joy. Now, circumstances should not be in control of our joy. Mabalin nga iti dayti nga bigat kakabsat, hanti agpapada ka digiti trials and challenges kas namati ken Kristo. We don't have the same trials and challenges in life. Mabalin nga ti challenge tayo ket priority versus needs. Adot pagkasapulam ket ti challenge king kagat DJ panangi prioritize mo ti Apo. Siyempre, adult needs mo di panagbiag. Kasi ano pa nang i-prioritize mo iti Apo. Mabaling nga di challenge ken ka. Maybe the challenge ken ka your faith in the midst of unbelievers. Si kalat Kristiyano yan ta pamilya, nagrigat, di ba? Sino kada kay diti ti young people nga, si kalang iti umay ti gimong. Nya kita? Han nga nalakat ti sitwasyon, di giti nga young people. Kasi no, dada ditoy, mariknada kakabsat, di ragsak. Ngem to no agawid da, siyempre, sabali nga lubong. Naimbaglangan no Kristiyano kay amin, members kay amin, di kad mayat, orihan kay papadat personality, pero somehow, at pagbimitan nyo nga punto, at agpapada kay nga members si church. Ngem no, dahito ikat nagawid, di balaydahan na membro ti naganak na, di kakabsat na, so sabalit mentality da, right? It's hard for him. Challenge sa pananampalataya niya yon. Mabalin nga ti challenge king kakat God's will versus your will. Di pagayatan ti Apo against di bukod mo nga pagayatan. Mabalin kakabsat nga series of setbacks. Aksasaruno nga problema parikot ti panagbiag. Mabalin nga ti pakadagsenam kat obligasyon. Do you have obligations today? Paunay dati la pa nang ibagak digituyong kakabsat kat makitak taro pa yun talaga nga maripaakang kakabsat. Nadagsa na yan. Okay? Or battling over a weakness at the pagkapuyam kat you're trying to overcome this problem in your life. Now, anyaman digitoy kakabsat, listen, don't let these things steal your joy. Why? Look at what the Apostle Paul said in Acts chapter 20, verse 24. Okay? Acts chapter 20, verse number 24. Anong sabi ni Apostol Pablo? Look at this. Acts chapter 20, verse number 24. But none of these things move me. Can you say that with all of your heart today? None of these things move me. On the positive note, kasi meron namang pwedeng gumamit dito ng negative. Kas lang kumano anak, te kayat na latang aramidan, kung rin ay bagbagam kunanan, none of these things move me. That's using the verse on the negative sense. But on the positive sense, none of these things move me.
What does that mean? I will not allow my situation to steal the joy in the Lord in my heart. Jesus is the reason of my joy, not these things. So, meaning, deti ti pakpakita ti Apo, no kasano nga we stay afloat. Kasano nga lumungaw ka iti panagbiag nga ti Apo ti gapuna, saan nga digiti circumstances ti panagbiag. Saan nga digiti tattao ti gapuna nga makalungaw ka no diket ti Apo. Now let me ask you this question today. Amin tayo adu challenge parikot nga mang down ti panagbiag tayo. Ti kadi Apo ti rason nga lumunglungaw ka. Lumanglang tu ti panagbiag mo. Is God the reason of your joy? How do you stay afloat in your life, in your daily grind? Like what I just mentioned to you. Priority versus need. Siyempre, i-prioritize mo o may makigimong adut pagka kumikumam ti panagbiag. And yet, you have the joy to come and serve God knowing nga adu iti obligasyon mo pa ilang ti panagbiag. But you have the joy to come to church. How do you stay afloat? The Lord is the reason. Your faith in the midst of unbelievers. Ni JM, isulat Kristiyano di pamilyada. Naragsak na dadtoy. Ngem to no agawid di balayda sa bali nga lubong. No support. Unbelievers nga rod. You know, mabaling nga ado nga panangumsi. And the rest of you. Ni Melty, adadigid na i-share na. Dete piyesa na ti kwargat pinigis da. But would you allow that to steal your joy? The Apostle Paul said, none of these things move me. That's what you need to learn, Christian. No hamo nga maadal deta kakabsat, sikat maaros. And look at the Apostle Paul. None of these things move me. Neither count I my life dear. Do you know one of the reasons why we don't learn to stay afloat with the Lord? We love ourselves too much. But Paul said, no, I did not count my life dear unto myself. Now look at what he said. That I might finish my course. Nasaan yung verse natin? Where's our verse? O yan, my life dear unto myself, so that I might finish my course with what? Christians. If you will finish your race, finish it with joy. But how, Pastor? That's what you need to learn. Because joy is not an option, it's a command. Paul is speaking by example. Agsasao nga isot ehemplo. Look at me. Look at me, Paul said. What's ahead? Grabe, nakabutbuteng. I don't know what lies ahead of me. And then sabi niya sa Corinthians, the care of all the churches, manot churches nga bakbaklayak iti problema kan dadagsan na. But you know what Paul said? I will finish my course with joy. Look, I am setting an example. I will finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. None of these things move me. You don't allow those things to steal your joy. Why? Because those hanga digijay ti rason ti ragsak mo. No di ket ti Apo. That's when the Bible says rejoice in the Lord, meaning the Lord is the reason of your joy. That's why I ask you a question. What is the reason of your joy? Tell me. And I can tell you the quality of joy that you have. Isong da makitam nga Kristiyano nga agsapsafer, ngem adakin kwa na jerag u iti Apo, nasursuro na how to stay afloat, gaputa, I can stay afloat kahit ganito. Because the Lord is the source of my joy. Don't pity that Christian. Saan ka nga maasyan deta Christian? Dapat maasyan ka kadejay Kristiyano nga tiragsak na is controlled by his circumstances. Don't pity a Christian whose joy, who has learned to rejoice in the Lord, because like Paul, that Christian will stay afloat until the end of his race. He will stay afloat. At daddanto lang at ibiyag na naranranyag pa nga testimonyo
gaputa na riknana iti kaadda ti Apo ti biyag na in the midst of his darkness and sufferings. You rather pity a Christian who is controlled, whose joy is controlled by circumstances. Tamoy no apay kakabsat, adda, I would admit, even me, and even the Bible knows, addang agpayso ti maited, iti nainlubungan aragsat. Aglalo na di nga ragsak, isut makaisabet di sapsapulem nga ragsak ken liwliwa. Adda kakabsat. Di ba? Dati da kayo nga unbeliever ka, gat no giinom kayo, di ba maisabot di ko matano malmalem kat sa pulem di jayon eh. Ag-agas ti bambanog kung kunam ti bagbagi. Talaga kakabsat. Siyempre rumor kan. Ala idi awam idi di jay. That was long time ago. That was the old you. Kaya rumor ka tirabiin, mapamusapulan di gite ka inuma mo, nagtutugaw kayo, pupulo, may isabot, DJ sapsapulem, di ngamin kakabsat, may isabot. Ngem no Kristiyano kagat aramidum deta, maikalang ti spiritual life mo. So kasanong ag-survive ti spiritual life mo? Malaksid no awang patag na king kanti pamatim. Malaksid no awang patag na king ka ti spiritual life. Malaksid no awang patagan ni Apo Diyos king ka. Kathaanan nga iso iti, you're not walking with Him anymore. Agpaiso, nga maisabot na, di sapsapulom nga ragsak kan liwliwa, ngem mapukaw di kinasalun at ti spiritual life tayo. And we all know that. Oray da kay nga young people. Dot barbarkada, maisabot da, di sapsapulem. Especially no in the home. Awan ti attention ken ka. Di ka di Facebook ka nga seek the attention, feeling blessed, feeling happy. And then, one comment will start, thread of comment day jayan. Why? You are happy that somebody ay pinapansin ka. Pero sa bahay, wala hindi ka pinapansin. So you try to look outside. Be careful of that. Amok na narigat, di kita nga sitwasyon kakabsat, I know. It could be difficult really, and you might say, Pastor, you don't understand. Yes, I admit I may not understand, I know, and I may not fully understand. But listen, you've got to learn what the Lord said here. Pastor, paano kung ako yung bata, ako yung anak, wala akong atensyon. Ako, hindi ako pinapansin ng papa ko, hindi ko pinapansin ng mama ko. They don't even care about my success, they don't even care about my nangatot na alak na ibagat na, mama, nangatot na alak, eskwela, nadula amin, kagada, ginawang barok. Parang, Pastor, permi nga makwa, diriknak. How do you handle that? If you're now a Christian, you know what the Lord said? Find your joy in the Lord. Rejoice in the Lord. You stay afloat. Because nohan mo nga sinapul kan Apo kakabsat, definitely ada sa bali nga pangsarakam, nga isot makaisabot dayjay nga longing diriknam. Definitely, ngem ag-suffer di spiritual life mo. Iso ati maibarkada kanton. And we have seen a lot of young people, madagsanan di diriknat, but prayerful at. Nasabi ko, one day, ma-realize ng tumot lang, makita nanto nga DJ pagsapulan na tragsak, it's not really lasting. Amo no Christian kagat amum dedang kakabsat, given yan. Given yan. Oh. Manot nag-message kanya kadeti recently nga backslider nga nagsubli ti apon. O ni Brother Nelson, he's one, I believe he will be watching later on. He told me, sabi niya, nagbasa Bible school DJ, may nagwansem, di Bible school. Di ko nagawid, di nagawid, siyempre, naalat barkada. Di ba? Barkada, barkada. Hanggang sa nawala sa paglilingkod sa Panginoon, nakapan Australia, mahabang panahon yan. Hanggang sa recently, siyempre, mariknanan kakabsat nga, siyempre, noan na kami ikan ragsak deto, yan, example ka man sa bali, at awan but nothing will last in this world eh. Nothing eh. Nothing will last in this world. You have to move from one point to the other, one station to the other, to find your joy. Unless, nga ti Apo lang, di ka regardless of where you are, problema ta, da ka mo ti Apo. Rejoice in the Lord. You know? So he was listening to the preaching and he told me, Pastor, kunana, agyaman nagti Apo ka, digiti mensahem, Jack Pulos kahit ag backsliden. Nireplyak, sabi ko sa kanya, wow.
Nakaka-touch naman tong message mo, Nelson. When pastor, permi agan anug ugat ita. Alagad di nga pa naganug ug sa ngaliday no di ket tears of joy. Agan anug ugag ita, mariknak, makitak, hangko kaya ta padason ng tagbackslide. Nagrigat ko na. That is if you are a saved person. Yung Kristiyano ka kakabsat. You see? So, rejoice in the Lord. Alright? The Lord is the reason of your joy. That's what it means. And then it says, always. Wow. Grabe, no? It is a continuous command to obey. It does not mean that we ignore or deny our griefs and sorrows. Yes, adu digiti mang palidaang, mang makapaliday, makapaupay, makapasennaay. Di nga ming kakabsat. Nang runa kadating nga naganak. Parents, are you there? Yes, at times, adot makapasennaay ti panagbiag tayo. But God is telling us, do not be carried away by these feelings. Paul said, none of these things move me. I will finish my course with joy. Why? Because he learned to stay afloat. Amoy di afloat, tayag tapaw lata. Uray dadakkel ti daluyon, still staying afloat. Uray adu dagiti, uray na apres, he is still staying afloat. What makes him stay afloat? What makes him thrive? What makes him flourish? The joy of the Lord. So nga pinaulwak dito nga mensahe, thriving through rejoicing. Thriving through rejoicing. God is saying, look, kas dati arig na, hangka makarwar, awang babali mo pa na, no, dimi usuot na face mask mo. God is saying, if you are going anywhere with me, if you're going to do anything with me, put on your joy. The world around you needs to see the presence of God in your life. Amom dati rag, ugot isot mangipasimudaag, di presensya ti Apo ti biyag tayo. That the Lord is in control, not only of the situation, but of our hearts. Ti Apo ti mangtingtingel iti panagbiag tayo. We see every crisis as an opportunity to experience God in our lives. Nga no dumteng iti crisis, dumteng ti parikot ken problema, opportunity tapno ma-experience tayo, ti kinasyasin no ni Apo Diyos iti biag tayo. So brethren, this morning, let me ask you, how is your joy? Do you have the joy of the Lord in your heart? Damagaman ta kaabay mo, do you have the joy of the Lord in your heart? Amen. Sabi mo sa katabi mo, rejoice in the Lord always. What a blessing. Amen. What a blessing.